Važnost šumarstva u Crnoj Gori kao djelatnosti zasnovanoj na neraskidivoj vezi čovjeka sa šumom i njenim darovima je ogromna. Oko 60% crnogorske populacije je vezano za ruralna područja, a više od polovine ove ekološke države pokriveno je šumom i šumskim zemljištem. Još od 2003. godine vlada Velikog vojvodstva Luksemburga pruža podršku reformi sektora šumarstva u Crnoj Gori kroz projekat Razvoj šumarstva u Crnoj Gori, FODEMO projekat. Our presence here is very important because we want to support the ministry in implementing operational plans from the policies and strategies agreed upon early on. Prva faza FODEMO projekta, koja je trajala u periodu od 2003. do 2006. godine, fokusirala se na pomoć institucijama koje se bave planiranjem i upravljanjem šumskim resursima, razvojem sjemenske i rasadničarske proizvodnje, kao i preradom i finalizacijom drvnih proizvoda. Svrha druge faze FODEMO projekta, vrijednog oko 4,3 miliona eura, koji je otpočeo 2007. godine, je da dalje ojača operativne kapacitete institucija, pomogne u uspostavljanju poboljšanog sistema planiranja i približi sektor standardima Evropske unije. Tokom 2007. i 2008. godine FODEMO je pružio značajnu podršku Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja u izradi nacionalne šumarske politike. Ovaj dokument vlada je usvojila 2008. godine nakon široke javne rasprave. The policy tries to find a balance between the larger scale industries, the small to medium scale enterprises and the important uses that local communities make of state-owned forests. Zajedno sa Svjetskom bankom, FODEMO je pomogao u pripremi dokumenta Nacionalni akcioni plan za borbu protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu. Plan će omogućiti da se kroz širok spektar aktivnosti smanje negativne pojave u šumarstvu kao što je bespravna sječa. Održivo gazdovanje šumama u velikoj mjeri zavisi od kvaliteta planiranja. Podržan je razvoj novog, poboljšanog metoda interaktivnog šumsko-uzgojnog planiranja koji podrazumijeva spajanje odgovornosti za planiranje gazdovanja šumama i intervencije na terenu. The new method is a proposal which takes into account that the forest engineer should closely work together with the planner himself so that there is a mutual understanding of what is planned and what needs to be implemented. Predstavnici državnih šumarskih institucija su prošli niz obuka kako bi ojačali svoje kapacitete u oblasti planiranja gazdovanja šumama, a dobijena je i neophodna oprema. Za razliku od prethodnog metoda, ova oprema će nam omogućiti da direktno podatke prikupljene na terenu ubacujemo u računar i obrađujemo. FODEMO projekat je podržao sprovođenje nacionalne inventure šuma, koja se po prvi put radi u Crnoj Gori. 2009. godine je obezbeđen dio neophodne opreme za prikupljanje podataka, uz pomoć savjetničkog tima definisana je metodologija i sprovedena je obuka šumarskih stručnjaka i terenski rad je završen 2010. godine. Nakon statističkih analiza i obrade velikog broja podataka, rezultati nacionalne inventure šuma mogu se očekivati u drugoj polovini 2011. godine. FODEMO projekat je u februaru 2010. podržao organizovanje prvog Crnogorskog šumarskog foruma, najvećeg događaja ikada održanog u sektoru šumarstva. I learned a lot here about new methodologies in National Forest Inventory, in transboundary cooperation on the forestry sector, in implementation of forest policies and development of modern forest management practices. Na poboljšanju procesa sakupljanja šumskog sjemena, podrška projekta rezultirala je registracijom 16 sjemenskih objekata u skladu sa Zakonom o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, čiji su nedostajući podzakonski akti izrađeni uz pomoć regionalnog konsultanta. Za proizvodnju i sakupljanje šumskog sjemena je izrađen priručnik, nabavljena savremena oprema i organizovana obuka penjača i menadžera za sjemensku proizvodnju u Srbiji i Crnoj Gori. Također, objavljen je registar sjemenskih objekata. Novi zakon o šumama, koji je Skupština Crne Gore usvojila u decembru 2010. godine, urađen je uz značajnu podršku FODEMO projekta. U protekle 3 godine rada na tekstu zakona o šumama, FODEMO projekat je pomogao rad 5 radnih grupa formiranih za izradu nacrta zakona i sekretarijata koji je bio zadužen za koordinaciju i organizaciju radionica i javne rasprave, koja je u formi 4 okrugla stola privukla pažnju preko 170 učesnika. Zakon je koncipiran prema najboljim praksama svjetskih šumarskih zakonodavstava, procesa i inicijativa.
Novom zakonu o šumama posebno smo pažljivo obradili ekološki i socijalne funkcije šuma kao bitan segment svakog održivog gazdovanja šumama. Kao rezultat toga definisali smo i nova rešenja kao što su obezbeđenje podrške stanovništva drvetom u ruralnim područjima i uvođenje bar kod sistema o aktivnostima koje se tiču prometa drvnih sortimenata. FODEMO projekat pomaže državi u uspostavljanju novog institucionalnog okvira u sektoru šumarstva koji će uskladiti funkcije vladinih institucija kako bi se omogućilo adekvatno sprovođenje politike u sektoru. Analiza poslovnih procesa i funkcionalna analiza kao dva elementa koji se radi u okviru FODEMO projekta imaju veliki značaj za upravu za šume i trenutni, što ćemo sve naše kapacitete iskoristiti što bolje kad se one završe, i strateški, što će nam to koristiti za jedan period od 5 do 15 godina. Tim FODEMO projekta u naredne 2 godine očekuju novi izazovi. Realizacija projekta podrška za izgradnju kapaciteta u sektoru šumarstva koji se većinski finansira od strane Evropske unije. Pokretanje održivog tržišta drvne biomase kao obnovljivog izvora energije. The FODEMO project extension, which will run until 2013, will support the launch of a sustainable market for wood energy in Montenegro. This will complement the work of the project to date by providing a market for low-grade timber and thus providing an incentive to improve the management of low-quality forest. The promotion of bioenergy also helps Montenegro to reduce its dependence on fossil fuels and to meet EU targets for the use of green energy. Crna Gora je napredovala u uspostavljanju odgovornog gazdovanja šumama, ali je to stalan proces koji je veoma zahtjevan. Želio bih da izrazim zahvalnost vladi Luksemburga na podršku koju pruža u kontinuitetu Upravi za šume i Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja. FODEMO projekat daje značajan doprinos razvoju i unapređenju šumarstva u Crnoj Gori. Ono što je posebno po meni značajno da ćemo kroz kvalitetan monitoring koji ćemo moći da ispratimo kroz opremu koju smo dobili, svi zajedno raditi na unapređenju rada u šumarskom sektoru, što je od izuzetnog značaja ne samo za razvoj naše države, nego sigurno za budućnost naše djece.